Profesorka likovnog Marta Kiš-Puterer iz Novosadske škole Petefi Šandor odabrana je na konkursu udruženja Živojin Mišić za jednog od 10 najboljih edukatora za vreme pandemije. Kako je nastavnica Marta uspela da prilagodi časove likovnog savremenom dobu računara? U Novom Sadu proveravao je naš dopisnik Dejan Bajić. U godini kada su nam škole prešle na online nastavu, postavilo se pitanje kako zameniti četkice, tuševe, tempere i ostale slične stvari koje su nam potrebne za likovno i to preneti sve u ovu jednu kutiju koju nazivamo računar. Međutim, neki ne da su se dobro snašli, nego su postali i najbolji edukatori u Srbiji, a u okviru pandemijskog obrasca. Neprespavane noći su iza nje. Pažljivo je birala multimedijske sadržaje kao i metode podsticanja učenika za rad i interakciju tokom online nastave, ali i delila je radove dece na društvenim mrežama. Tako sam i promovisala radove njihove i onda sam ja njima pisala na Google učionicu, pošto nisam imala taj uživi dodir sa njima, da ih motivišem. Ja kažem im bravo, pa ti si dobio toliko i toliko lajkova, jer vidite kako to funkcioniše, kako mi širimo našu priču. Sa 33 godine iskustva predavanja u školi morala je da kreira savršene prezentacije u kojima će deci objasniti sve potrebno, ali i da im ujedno drži pažnju. Vodeći se metodološkim smernicama, ali i predstavljajući gradivo na do sada neviđen način, đaci su joj slali pregršt radova koji su zaista naišli na oduševljenje zajednice na društvenim mrežama. Drugi su govorili, ajde Marta, radi, što tu radiš, nema smisla, opusti se. Ja kažem, ja ne mogu da se opustim. To je moj način doprinosa da moju decu držim moralno i da ne klonu duhom. Tokom policijskog časa učenici su od nje dobili reči podrške i umela je volšebno da im skrene pažnju na kreativno stvaranje. A naravno, zaslugu za nagradu jedne od najboljih ne prepisuje samo svom radu. Ja sam pisala mojim učenicima, moja armija, moji učenici su pobedili. U školi Petefi Šandor sada većina dece sluša likovno online. Svima nedostaju oni stari časovi, ali ova profesorica poručuje da će iz svog ateljeja nastaviti borbu, koliko god da potraje epidemija.